terkhusus mata kon tuh buru-buru naro janon. Bersik. Masih di awal tahun, tepatnya masih di Januari ya, walaupun di penghujung bulan Januari. Homa huroko boru naro janon. Boru naro janon. Sanggup doh homa betu inong musongoni dah. Rojan. Ingot dah. Kita jolma dicipta Tuhan. Dah. Alai buru-buru. Buru-buru. Adong kelebihan na khusus. Dipercayakan oleh Tuhan untuk melahirkan anak-anaknya atau melahirkan manusia baru. Asyik boto matami. Sanggup na dua toko. Maneati ate-ate ni umakmu. Aledang holan na disati ho. Perasaan do pihak tengucung mi. Dengan pedenya membain video klarifikasi. Bersik. Seolah-olah ngai boto ho lagi disehati ho ate-ate ni umakmu. Di asomi ho dope. Di asomi ho. Huroko tu hoda. Maila ho otik tu baby. Dah. Songon anak ni baby kom majo. Dangi. Baby sajo mengandung maranak jalan disusui. Atar songoni mau ho dibatik geleng tiki pulsi ko. Asubot ho. Dang gabe puls dang boy do kok na pulsi sebulua ko. Dangi molo sarung umakmu dang pulsi dang arung dapok kesempatan kok bernapas hidup di Portibon. Asubot ho. Hati-hati orang tua mengandung kok. Dirasa ibana. Alai persea doa. Orang tua mi dipelihara Tuhan. Adong do tikina. On nabar do peho dirasa ko margati status sebagai seorang istri. Sogo adon dirasa ko do acik na songon na itan umakmi. Bahkan lobi. Asuboto matami. Molo na dilihat Tuhan ini ada kesempatan ho mar anak margeleng. Marsapata do na ibeko tu makmi. Ikut dilalaho. Ate. Sa holong-holong na ho. Tualekmu tu amatam. Ate. Ingo mak. Ikut lebih holong do ho tu umakmu tu orang tuamu. Ingo pati palimahon.